来看古巴的玻璃罗舞剧，和气候联合国教科文组织列作是非物质的文化遗产。这种舞剧是慢板的拉丁舞剧，会当伫各种的场合来唱。联合国教科文组织表示，玻璃罗舞剧伫咧城市甲乡村，即嘛已经发展出新的创作，也有无共呈现的方式，这嘛互人民的生活有无共款的灵感。 浪漫的歌词，失去了过得到的爱情，透过音乐传递，邀请情人因做阵跳舞。普里鲁舞剧伫咧各种聚会，甚至是个别式代代相传，唱入古巴甲墨西哥人的心内。Una emoción que tú sientes cuando tú escuchas un bolero, te vienen muchos recuerdos, te da paz, tranquilidad. El bolero sale de ahí, de ese sentimiento que tenemos acá adentro, que no lo podemos ocultar los cubanos, sale de ahí. 这么，普里鲁舞剧和联合国教科文组织列作非物质文化遗产。尤尼斯国驻当地代表认为，普里鲁舞剧列入非物质文化遗产了，会让帮助其推动。联合国教科文组织讲，普里鲁舞剧是活的遗产，伫咧城市甲庄卡一直发展出新的创作甲解说，和追随者甲承载者伫咧生活中每一个时刻提供灵感。 El reconocimiento de la UNESCO siempre pone luz sobre una práctica que a veces hasta los portadores consideran que quizás no estaban tan apreciados. Y cuando tienen este reconocimiento, eso les da así una energía renovada para practicar su arte. 普里鲁舞剧是慢板的拉丁舞剧，1883年伫咧古巴东部出现，源自温柔诗人运动，渐渐就传播到墨西哥加拉丁美洲国家，以影响现代波朗民歌舞蹈的发展，也应用伫咧古典音乐。像法国作曲家拉威尔就把参考西班牙式的普里鲁舞剧，创作出单一乐章的交响曲加芭蕾舞剧。Incursionado en el bolero, he puesto mucha fuerza. E incluso hacer casi una labor social para que los jóvenes se interesen en el bolero. Y esta inclusión que nos ha dado la UNESCO realmente ha sido una bendición. 普里鲁舞剧会当伫咧海边啊传达政绩，会当伫餐厅食饭时阵伫咧边啊拍照，和联合国教科文组织列入非物质文化遗产，更加创造起强烈的文化认同感。公司新闻张伟林编辑。